doana tuma pandiri tong sekot pen ke hang stamina tunang stone take pot aprangsi nang tuma pan akhiru pilo lasi ini tong sekot kitu bang alam the bang ala hello je non kidam tang ahu pinangan asamalong channel mokha Karbi Anglong channel don sitami CM sir Dr. Pilirang Rongkang alangli hem kacikim akoy kipipen lasu alam thepen pinangan media long kuno opposition party tum kuno dikheke congress la pen PHLC tum pen chenglo pinangan tum lasu kapachet thang la puson dulo lasi lanchot kali alangli pan doctorate kilong ta lake ke chok che ulahai alam thepen pinangan ki koy dulo lasu ateng pen si isi CM sir soko ahin pen sengdon hem chiking alam thepen si pinangan latum news ke pache thang thap lahai dolo la so kutha pen case pilo case along pen isi clean sheet son ke long dolo asila solam thepen si nilitum nale tum pini press meet nang ke nale tum hanglo asi nililong non nang chirap dundu Dr. Mongge Rompi alang like MSc da MSc lo lapen BJP is Karbi Anglong alang the spokesperson lo lapen tu salawar be alang the education board chairman lo antara party long spokesperson asi pinili cengsi Karbi alam pen salawar be public public funding fansini dia problem lo to media pacit hang bangku bangke kado koi dom hang kadom pa yelo lo non pinia bangke Guwahati High Court along injunction si kado koi alam putam dan sihek pen kita dia pansin untuk tawan isi alam ke lason na tenangan na jil giding pendak asam along di koi prak news DY365 news 18 pen chenglok protein pan pen chenglok tenang ano do pacit hang do lapen ke lason thok si daka EPHLC pen chenglok akap ke political party tumta Dr. Tuliram long hang aphan kahon the benang ana hir ke chipi ini tum thlong laso kahon the lam ke isialam ma number 1 ma galasan lo hem ka chikin uti hini hem piloma farm house salon farm house hem uti hini tangka ben chikin da kusilatum akoi ke ba la penisi ke alang li hem ED enforcement directorate alang tum tam pen alang hem ka kuruk dam kusilatum akoi ke ba lapen ki thoma bangke lasan lo dak alam ni doctorate ki long ke laki ke pa chubai laki phung thang pen si ki long po se alam ni tum ke ki tu lasi apram si bang ki pu ye bang ke lasan lo ge isi bang ke hem ka chiki ma bang ke alam tu pulo ke tenangan dak ke pa long la dar news ka pakla la hai news pakla me ko ma pura tu lason thak long dat kali ladak bangke tenangan thek bucho da tuma panglo pulo tamte lason akoi pipo ber het ko laso ki thek da phana bangke paching thun ne re ti thek lo aphan ta thek long lo na gai ke Dr. Mongge Rompi asar bura ahot CM ki do hota kola sota hem ka chi ke mohora bangke to bangke Italian ahem দুর্নীতি সম্রাট ডক্টর জয়ন্ত রম্পি অট্টালিকা আগর কাহিনী 1 2 3 12 আর্থিক লান্ডো নেল তমলো পুরা পেপার কাটিং করা ঠিক লসন থাকা সে নটা লাম্বি ফান্ডালো জানো কুটি হিনি আহিম কি কিম মেন্টুনি কে আন্তা কুটি হিনি বুপে মেন্টুনি কে কুটি ফারো ইসিরা কুটি পকে কুসি পুটা ক্লাক ক্লাক লাসি ke pacho bai alam si de tum itu lapen ke idia tum kidam arni sehatan ne tum press briefing idia tum tam ji pulo tam ke lason kali ini damlong le ini itu baik kalau terjadi langsung pakai search warranty warnang sih lapen most prefer bang ke data polis pa CRP atau abang ke tu hek ni lama tu ke data abang ke dah lapen ke hek doktorat ko alam tu ko bang ke da ini tum ASEAN doktor tudiran long hang apa doktorin kilong ye bang son thong nang ke isi abang ke peace isi abang ke development tapi isi abang ke education masuk from alam pe ate dui isi abang ke penang ana hir ke tam dolo dak asam malo especially ke song pijit inti alangli dak asam malo pabruk sa jano national international along antal du lo lam je ladak kesik saklo dak suluk so dak anak kini gawan pen alangli
Kupiloni isi piloma alangli isi piloma ameses kipipen alangli tak roy pensi in samjin kiwan pen non pini asamalo especially Karbi area bangke in samjin ringdok ring ason kidolong ba ilitung kelong lapen ke lasu in samjin kido pen jok se kaching thoro long ka step isi ilitung kelong educational institution pen cheklong economic development pen cheklong social development pen cheklong penangan ilitung ke lada kaching thoro kelong lason tak si education along ta penangan tuning ma ge metric pass long ta idong percentage me yo pining ta higher secondary bangke hamran na tho bangke same person ke pass da ilitung kelong lahai kaching thoro aplang ke setai ilitung son kelong le lasi non lahai tum an category allegation ke wana bake lake ke pacho bai baseless political motivated lake ke self proclaim pinoma lake demand lel tum ki pui po bake lasi non het jong pini nang le do phan nang le pha bake case ki hai Dr. Tuliram Romhang alang phan aron re pen laso ki bukar bok tap lalang li phan aron re pen kasilam thawa case itu hai dat lo ko sinang lo phan hang la ke la hai mo som thom alama putak ta case hai dat lo la salam le phan Guwahati High Court pen alang li defamation case pilo la so defamation case pi dat non ma ke court injunction la so abang ke file dat pen non ma ke la so case abang ke chidang lo la so ka chidang pen Guwahati High Court atu independent inquiry dolo laso inquiry ki open inquiry to that pen apil abang ke laso inquiry lo place lo de Dr. Tuliram Romhang phan hola som thom Karbi Anglong arat aphan thot ako CM sir ahok claim pipen kachedan hai lapen ahok alam rat acha tayalong laso kiwan the laso si pinia bangke langdamen upulote ahok pet lapen chok lim ki hayarni ule ini tum kudet sa chok sin ini tum hin pen bangke kaninje kon kan tum he bipot ma ladak sitami hem ka chikim alam pen ki jongda ma bangke personal humvet ahem si target chok sitami CM Dr. Tuliram Romhang ahem ka chikim alam ta completely chini pakake pot ate bipot ma bangke inquiry lote long po alangli supo akle sengdon bangsi hem ke kikim lapen ala sengdon ke alangli ke first class contractor walam klang pakalo lata lasi lasolam thi klang pakalo pulo chini pakalo ate lason na hem bangke Karbi Anglong long mata mane RC congress atuma press meet long kitu dun vek atumta jogab singh pia hem ta ki theso gali thegloi lapen rotoning pia hem same ke theso gali thegloi lason na thak do ulang Assam longta target ke kupiposi Dr. Tuliram Romhang CM sarvan target cholo Assam along ri arlota lason thot ahem bangke ili tum lan an su se ahem ta do sa hala su he kadu kawe ahem he bangke ili tum news tum ki paklang pakapre ka channel tum ki paklang ko ta theklong de jongsi Dr. Tuliram Romhang sar ahem jongsi CM sar ahem jongsi paklang pulote kapre atum kachikim pota paklang nai polo kupiposi targeted ma halaba lasi nili tu mahin be piku bangke dak tribal leader spini inu kache thangklong an su se kam ki claim pon ki theklong lapen laso tribal Karbi atum laso ka chingthur laso aphan nang ki berji laso ke target abang si puason si bidu theklong lo ate bipot ma bangke alason pusonte kapre ka hem dawan ji polo sanong single idon hem pensi ki target pensi news ki paklang kina lapen isi bangke lasi aku ekta bang dotulang latum kaninje lo IPHL si tum kaninje je lake fake doctorate lo lasi alang kilong I lok akaron de litum chini nei congress ke chari do boma hotsi ilitum bang kebra isi charchi malomason Karbi pamen pen ki that ki thu ki pathi ki apen e basi hum lo si pathi lablo lang ku lo ason dak sitame charge along bank check pensi up si pathi lablo la son thak si dak kaprek akhai pen tribal lang bong ta men puni extremist asong kustami UPDS pen DSD punon ba KNLF atum ba KPLP atum punon last rengma atum pen
ba kaprek kaprek akhei pen itum phan nang pachi bong la ta rengma pen ta la son sido la anchot kali ilitum karbi hiyan stame hola sogut ilitum kachi bong kachi chok kachi theng la puson dopi sitame alangli bangke lahai kadu kawe theklong pensi Karbi Anglong peace dunai ingsam jin peace yong si dolo unity yong si dolo punotangte ilitum kaching thur awar side a klemun po pulaso kamat ha pen alangli song tro apan puno lada Karbi Anglong arlo hileke oda song tumban same chingwai pen positive isia since pen itumhan songbijit pen chenglok katu kawe leader tum pen chingwai si agreement ni phan latum chingwai pen agreement pon sonthok thak si kapre asong dum sitame lapu DNLA tum punon uki asong tum punon extremist adivasi extremist asong tum punon ka dukawi pen chingwai ponsi Karbi Anglong bangke pini aku puthot in samjin pen idolong bangke itu make hini ini tum thegdunong prong lada ke chini si tum pini bangke masapu pusita ke bon kankir pen chenglok da mane kapre pen kachi bhom pustame ave lanjot kali CM sarabang ke claim pon thu bangke dak kido bari makhe anapan pini khasi punon sakachet punon dak dimasa punon rengma punon tuki punon do an tribal organization do manta art and culture atrudi pensitame ami thang a cultural kipareng aphan khei jutang jubat kipareng aphan sitame dak kido bari phanai even non peneng aningkan ke adivasi mite tumhan anta laso mithang a culture ka preserve aphan bangke Council Autonomous Council pen kilang ge pachehoman kon lason ili tuma along theklong lasi lason son abang tu aphan doctorate kipike la kenang sob lapen anchot kalilang development alam ge langdam lo ke claim ponai dolang aho sitame chu congress ki do pen non jong si pangbar prote lake mane difference ke lage 100 times play tum tu des da chop laso development bangke lasi lahai tum la koi ki wan thap lahai ki blame thap lahai bangke pinistame court aphan aprangsi ke nilitum ahin pen aki choro pilo athe bipotma ahokpet alam lapen ahokpet si ki hai laso alam the court atum laso kipi CM sarafa laso clean sheet kipi laso stain pini ke long bangke lake single CM sar ki hai alogot si Karbi Anglong arat si ki hai la pen la bangke la injustice upon justice ke long la so victory lo kusi nili tumahin pente nali tumahin lo pangdak polo la pen choning rilo je la puson ke kibangji arni sita hoitu news channel tahai hoitu mane individual tahai mane party tahai sita me pinanga na hormu bangke aron repen lapuson akoi kiti bangke ington nangji kusi nilitum ahin penke kipupon kangtung lo la pen nilitum ahin pen pachini pon la silahen lo news pen chenglok pen an news channel la pen portal long isi mispropaganda ba misinformation ke paklang so nilitum thekon long lo jot kini Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Roha ke hai against pen misinformation ba rumor mongering spread phan ke body litum thekon long lo la pen la dodet pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM ke hai ukil du men chingkiching lai lo je kalang lo constitution long langnam etlote freedom of expression do jong si tum langdam tote article 19(1)(a arlo ke right to freedom of expression do sitame right to freedom of speech does not mean the absolute freedom to defame someone by way of false and fabricated news or broadcast lasi lahaita ilitum ningchibi nai pusi laso a case ke file long lahais tame tak dukon lo lapen lason thot kosama right to freedom of expression do lason thot aruisia alam ta do je
Lasan thought si isi right to life do under Article 21. Right to life arlo si right to reputation ta dolo. Lasi a reputation hale mane jang si ke pha no ban bori prote lamata constitutional isi a right ka breach asan si litum thekon long. Lasapot si ilitum CM ke hai civil judge Kamrup Metro long case file pon lo 401/25 lapen la sopot sitame isi litum thekon long lo isi ad interim injunction bala panaren ki lopen preliminary injunction putapu interim injunction putapu pen ladak ke alang libangke nili areng ki lopen do dak nili ko hig deto mona nitum na sa tem paklan de cholo je court pensi direction pilo opposite parties mane lahai ke paklang a news channel tumhan ahem putban paklang lo je nili areng lopen si do nili ko hig deto court order. Therefore, OPs mane opposite parties are hereby directed not to publish or broadcast any further defamatory statement or content against the petitioner regarding the alleged ED raids in his residence, construction of lavish farmhouse by him in Karbi worth 200 crores by misuse of public fund, etc. till next date through its TV channel or social media platform. Lapen anparta show cause notice sitame issue lo opposite parties tumhan je lasoa injunction order pipotsi par jude nahi ma puta lasitame lasoa a court order long dolo lasi milimo pena pulo je this is a victory against injustice and this is a victory against rumor mongering lapen mo pensame behisamo same thanlo je ilitum ACM sir contribution towards peace development lapen Karbi khai lapen anpar dat kido khai barin tumhan ke office contribution doma peace fund education development fund laso joining se alang list kami laso honorary doctorate talong lo Bharat Virtual University for Peace 2021 in income lapen alang dike 2013 penge CM ang hoi chingi lo sami la soprang sami alang libangke penaan numerous social activities or social work claim no patumis tame mass joining program no same than no de charchil a ghotna hot same alang kosanti chirap chito dun mai jat mala ke alang MSc ba CM ba year man me aprang alam no rasi 2013 aprang same alam mage contribution ke dopik ka delong lapen Karbi akhai lapen dak kido khai barin doan hansere lasi nili kudamji bangke je la bangke isia victory lo